kurushi Kana kari hano Papa nimero ya mbere ndakumva uri kubeshya abana Shaka rero umuturije umugore wabanza agire kuri banki wibuke banki ndi kukureba ntukore ikintu cy'umugore genda bandi kuguca Ndiga shaka n'abapumuzikiye abapfuwesheje Nebe sirebye hano sikuri kumwe n'abana bawe bateze igisasu baragorana kabyimenyera uri wenyine Nebe hano telefone rero y'ikigabo aramyotinga kitamwumva ibyo agiye kuvuga I'm waiting. Ndategereje Hello, I'm waiting. Hello, ndategereje Hello. Hello Rangije Azano kureba amakuru Mittlerkreisen können wir bestätigen, dass Siniza modoka nziza wifi ahantu hose Pilzbroger nta kindi kiri kuvugwa n'ibikorwa by'iterabwoba in Berlin sässigen Hedgefonds Nanette Capital. Die Polizei geht inzwischen davon aus, n'umugabo waturikiye imodoka aho twatangiranye turikira mu modoka oder niba er bari kugarukaho gehandelt hat. Das wirft die Frage auf, haben wir es mit einem Serienbomber zu tun? Unser Report konnte vor wenigen Augenblicken mit der leitenden Europol-Ermittlerin Angela Brickman sprechen. We've just begun our investigation. iperereza ryacu twaritangiye It's just that. wagira icyo abakeka cyose yatubwira To please say whether you're looking for one suspect or multiple suspects. ese mwaba muri guhiga umugizi wa nabi muri guturitsa ahantu henshi cyane abagizwe na benshi n'igitero